وختونه په جرمني ژبه کې. Die Uhrzeit. Die Uhrzeit. وقت. Der Tag. Der Tag. ورځ. Die Woche. Die Woche. اونۍ. Der Monat. Der Monat. میاشت. Das Jahr. Das Jahr. کال. Der Morgen. Der Morgen. سهار. Der Abend. Der Abend. ماښام. Die Nacht. Die Nacht. شپه. Heute. Heute. نن. Morgen. Morgen. سبا. د جرمني ژبې زده کړه له انجینیر حنان سره. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ اکاونټ فالو کړئ او لایک، کمنټ او شیر مه هیروئ. د خدای په امان.